At this time, I would like to thank our special guest from Yukon, the Assistant Deputy Minister, Eric Swab. Thank you very much for helping out, giving out the medals this morning. And welcome to Greenland. Now we're going on to the junior boys, junior male arm pull from yesterday's events. Bronze medal goes to Team Northwest Territories, Joseph Thrasher III. Silver goes to Team Yukon, Peyton Fogue. And arm pull, junior boys, Arctic Winter Games gold medalist goes to Team Nunavut, Dennis Panikanlagdra. Please stand for the national anthem and please take your hats off. Okay, we're going now down to the last couple more official results from yesterday. Medals presentation. We're now going to the arm pull, open female. Bronze medalist,
for the open female arm pull, Brittany Selena from Northwest Territories. Silver medalist goes to Team Inuit, Northern Quebec, Desiree Cumberbatch. And the gold medalist for arm pull for open male from Team Greenland, Nadia Olsen. Team Greenland. Oh, open female, sorry. Yeah. Nadia scared me. Rise for the national anthem, Okay, now we're going to the final medal presentations from yesterday's event, which was the
open male head pole. Bronze medal went to Team Greenland. Itchukusuk Hellman. Itchukusuk. If I pronounce your name wrong, I'm sorry. Silver medalist went to Team Nunavut, Andrew Bell. And the head coach for the open male gold medalist this year for Arctic Winter Games 2016 from Team Greenland, Tony Fisker. Please stand for the national anthem. If you will be seated, please take your hats off. Thank you, Lisa Kleeman, for presenting the medals this morning. As they're putting the flags and the podium away, we're going to start getting ready for the 1-foot high kick. And right now we're going to be giving out the fair play pins. Before we move any further, we're just going to take a quick time to acknowledge some of the greater sponsors of the games this year. The Nanook sponsors are the sponsors who've sponsored more than $1 million Danish kroner for the games. And these include Telepost, the Bank of Greenland, Mentorix, Nunafonden, Air Greenland, Mittakavakrit, Rosini, Royal Greenland, Kimik IT, Koini, Royal Arctic, and P6B. Thank you very much. Let's give a big round of applause to our sponsors, please. Without them, these games would not be possible. Tas aataakin takiteq usiginnaarteqqammerparput ippassa unamminermi uyaminnassitaasit amerlasiikasiiput We have a few fair play pins to hand out this morning. tas takineqarsinnaarukkalaалlit. These fair play pins are coming from Coach from Yamal. First one is being awarded to Nunavik Desiree Cumberbatch for your willingness to win and for a great sportsmanship.
Again, another fair play pin being awarded from coach of Yamal. This is going to Nunavik, Felipe Baltazar. It is an honor to compete here in Arctic Games here with Sergey, my new friend from Russia, for a great attitude and kind and brave heart. I think we'll try to represent that one later. Again, coach from Yamal awarding a fair play pin to Alaska Christian Gardner for willingness to win in support of the Yamal team. Another fair play pin award from coach of Yamal is going to Team Yukon, Emily King, again for your willingness to win and it's a great job. Again, the fair play pin being awarded from the coach from Yamal. This is going to Nunavut, Andrew Bell. Again, for the great results in Arctic sports and your willingness on the floor to share the game. Our final fair play coach from Yamal is going to Team NWT, Jemra Rubin, again for the friendliest attitude and help on the floor with fellow athletes. We'll award that one when she returned. She went to the store. Give a big round of applause to all the athletes winning their fair play award pins this morning. We're going to get the floor ready for the junior one for high school. Ja. Fairplaynik ja maarit tuneeraaqammerput takititsilluartuni. Oyaminnataatsini ataan takineqarsinnaawakkalaallit oyaminnаттaqattaarput siullermik Penjakovsin alaskan haikikkimi itsingorluni kultinnappoq tassan eqqaasinnaavara oqaluttuarisaanerm aata angitini alaskan haikikkimi alaskarmiut itsingungginnamik taa pinti kalaalnaaningaannitsiullerpaallini kultinnallin tassan timersuutimi inittaa tassingamminerlani sungiisarnikuuva assut isigisartakkanilu periarnermi alaskan haikikkimut ilaarligit uteriillini ilikkarnikuuttuku ta sungiisaasuat alaskarmiut sungiisaasuat angitsa oqaleqatigak ippassa oqarpoq tulluusimaarlini aam tangallini taamat itsingortoqarma kalaaliimmat unammeqqaarmangu attakinikua artikuntakaaseqqaarpiarmat qinti nuannaarnin qiaseq taa массаккунгоо таак акилернеқарпут таавалу хетпуллернэрми ангитсини имаато иттукусук хаалмантриингорпор таавалу
артикун такэмс пингаситтуллерисииннарлиги торнифиска итсингорлуни таавалу арнани пакассумминнэрми аерсангиивиллини наатиа орисин культинналлини илиманаатеқареерами тассинга унамминис ингерллаллуарниссаанут тауллуми ингерланнеқартиссат 1 foot high kick инуусутта нинивиарсиаққани нукаппиаққани ингерланнеқассаппут таакунаамассиппата инерсимасуни инуусуттунилут слетчомпи пингуатсигинеқассооқ наггатаанилу airplane тиммисартиисаарнеқ ингерланнеқассаллини хэтпуллими ангитсина эққаасиннаавара аама Ben Jacobsin nummer 4-rækkami тамаасиллини пуингинналлин 2 пуингин инуусуттуни ангитсини инуусуттуни арнанилу киссассерниссақ таққимисалаариарлугу утерфигеққиккимаарпасси qoima join in this jam. Go join in the skipping.
Junior girls, 1 foot high kick. Come on down and see Elizabeth. Elizabeth, you want to raise your hand? Junior girls, come see Elizabeth. She's going to check you in, make sure you're here, get you in your jumping order. Junior boys, come on down, see Alma. Alma's going to get you checked in your jumping order, please. As you can see, they are finishing lining up the athletes. We're going to set the ball at the warm-up height. Athletes will get 1 kick. This is the 1 foot high kick for junior athletes. Athletes will come up to the ball. They can either stand there and kick, or they can do an approach. They must jump off of 2 feet. While they're in the air, they will then bring 1 foot up. It does not matter right or left foot. Whatever foot they kick with, they kick the ball with their right foot. They then must land on that right foot. Basically land on their kicking foot. They must show balance and control after they kick. They can kick the ball on the way up, on the way down, as long as they kick it with their foot. Shoes, bare feet, mucklucker moccasins. No socks, just for safety's sake. Each athlete has 3 attempts per height and a 3-minute time limit per kick to try to successfully kick the ball.
Olivia. Olivia, bounce a couple times. Jo. Массаккиитакинеқарсинаапут арнат инуусуттут ангитсуллу инуусуттут 1 foot hike-кими киссассертит тассани пимасақааттаавоқ писсериарнэрми исиккат марлууллутик натеқимассаваат таут апеққутаангилаарсаамиммик ималун талерперлимми тукерсин исиммитсинерсер та исиммиссисоқ кисимитуссооқ туккаани балансинассааринissaat таттунгааннут периарнерсут ингерласарпор та балансинассаарикаани томмарин акиверинеқараани атииттарпоқ арпаққарсинаапут ималун унингаанарлит қумму писсериарсинаапут исиммиллугул тапортунеққусаатиссаппут аллатуулли периарнерпингасит периарнерсиуллеэр пуингеқарнерпааллини та периарнерми атаатсими 3 минутти пиффиссарититаа арнат инуусуттут киссассерфигиваат 1 meter 37 ааллартиффигиссаллуу 1 meter 52 нукаппиаққат ангити инуусуттут киссассерфигиваат 1 meter 68 ааллартиффигиссаллуу 1 meter 83 this 1 foot hike-икки 2 foot hike-иккитут оқалуттуассартақарпоқ тассами налинаариттаасарникоо атерлугу пинниартоқ тикиккиартертеқ писаққарсимаппат наситтуп атасами насиллини марсериартертуп 1 foot тиссооқ аярлин тантикиккиартер писаққарсимаппат таанунаққатааса паассаваа писаққарсимаут таан пинниарлутикиккиартерту таат пиареерсассарпут тикинниссаанут кисиат сумииффин пиффин ассигин аёрпуаккалаалнуат куятаан аваннаани ималун канатап сумииннерани ималуунниит аласка аваннаан арлаанилуунниит исимаа аллагнгорсиннаавор соорлу 1 foot исимақартиллугу 1 foot hike исимақартиллугу писақартеқ ималуунниит 2 foot hike исимақартиллугу писақартеқ таам писақангитсеқ налинааритаал сор коммуникасиуннитту атерлу налинааритигалугу нунақарфиммут Sides are actually starting their competition format now. писақарсимангиннерс массакки арна инуусуттут ааллартиффигиваат 1 meter 52 инамминерил ааллартерерлит аюко аама ангит инуусуттут ааллартиппут 1 meter 83 ааллартиффигалук qullarnerani angitini inuusuttuni 10 cm-im qullartarpoq naamik tamarmik arna inuusuttunilu angitini inuusuttunilu inersimassunilu aama 10 cm-im qullartarpoq qullar portusiarternera taava unammiisuti samaananngorpata qullartarnera 5 cm-ingortarpoq massakit Jens-Pavia nukappiaqqani isimmitteriarpo sapingi pissinnera tamarkusanarpo Jens-Pavia markusin
ayuna kimuqussingip sungisaasuata siunnersorpaa ama aataakinnaq tormarip siunnersorpaa periarne aapassaa ala tamarmi teknikkiakkusanaqaluarpoq pissittarneekkusanaqaluarpoq Jens Pavia am angissitsimikut ilaminingaanmi kinerigami imaasinnaas aam taan peqqitaaser kisia teknikkigitsigi taam teknikkigitsigalin siuariarterinnavinnissaat takorloornarpoq atasam siuariarternissaa ilimanarpoq arnat inuusuttut nunavimmingaanniit leissaarsinagami unammeqataasaningaanniit ilaayunnaarpoq Jens Pavia Markusin nakkataa misiliineq ingerlappaamassakkit eqqarsaqqiссаарpoq Nisa qannikkatuaq aavaqarakkasim attungittuutaarpaa tästäkin neqarsinnaavila assungiisimagaat 1 foot high kick pero amusin Inuit 83 isimmippaa neriginnaasukuluusarpoq 1 foot high kick амерласиинингаанниит нуаннаринеқарнерисарте teknikkiта иликкарлу оқиннерусуту иттарам таутаанаама суккасуукулум қулқаффариаат паллаттарлини массаккит арнани инуусуттуни qaffannikuuvoq Inuit 83 missaan killippoq portussutsinut missaanni oqartarpunga pissitigalugu qaffannerani 4 inches aterneqartaramik 30 cm-eqqissaanginnami taa 10 cm-eqqissaanginnami
киллиффианут нааторсорлугут таам таасарпара периарни сиуллеq Alberta арпариараангани аммут писситтарами писсериангиннэрмини писсингилаатаанни qamsiisaqqaarlini talini iluami aterni qummu pissin ajerami ai massак talini aterpai kisiat lukerseriarnermini niui peqilaaginnaram kigaatilaarlittaa sungi ayun tormarip nassuujaappaal niuni sukkasim siariataasagaa noqittutut innagu taa timini pisseriarnermini uunga peqisimatilluu sukkangatinnagu pisseriarnera qan eqaannerisimik flexibiliinerisimik periassaseq ammat inuusuttut Inuit 2016 missaa ja Team Yukon Alaska nagataaq aan alportamingaannit misiliilerpo ngalun perialerpo ja tastaaku timini sukangatippallaarne eqaatinerissimik ааllassaqitsinнeralu aterami oqinнerilerpo NWT arnani inuusuttuni 5 feet 4 inches 1 meter 62,5 missaannippo atsain tormerup nassuujaapaa pissikkaa pisserialeraangini ammut arpariarnermini ammut toqqaarlun pissittarami When you have a moment, you can come up and check the rest of your athletes for today's events, be it the sled jump and airplane. Ai.
Andreas peqqammeqqo. Andreas Johansen. Nunavimmiu. Ai. Isimmikkaruarlugu tunnera ajerami. Isimmitsisoq isim tuttussaagami taa isikkanmarluutilluna termutukkami atiitingittorpa. Angitini inusuttun qaffappoq. Ai. Taportussusaattu isimmikkiarneranut naamakkaluarpoq taamaallaannun tunnissani eernakusoortikkaa. Nykketar. Angitini inuusuttuni massakkit inmila 93 missaanu killippo. 6 feet 3 inches. Ai. Massakkiarnun inuusuttuni leqqingikkaluarlu aingitsiinttukkaluarpo. Tastakineqarsinnaavoq 1 foot high kick sukkasuukulum qaqqollariarterput tukkartaka. Na isimmattagaq. Siullermaarnum atiitingilaruani. Nunavik. Paru amusin. Ja. Odesta. Portussusit massak taamaannerani sukkasuukulum ingerlaarput atassami qullariarternut tulleriaallitil periaqattaarnerat unammisuni ingerlulertu pallappo. Alaska.